ya empilweni akufuneki ube serious kakhulu kufuna nje na uthande nalokudlala ngoba ngalesikhathi userious uvamile uyalimala hayi uthi uvamile uvele ulimala uthi noma unako lokuba serious uyabona nje iBhayibheli lathi lunga kodwa ungalunga kakhulu lisho lokho ukuthi la kufanele uthethe khona thetha la kufanele khona uthule thula kukhona la uva khona ukuthi yabona ke manje nyalo uyabona ke manje but utibambe yabona alisho lokho ukuthi sekufanele ukwende nje ngendlela yakho yabona musu ngiyacabanga ukuthi hlobo sami uyangiva ya ngicabanga ukuthi uyayiva lento lengisho ngoba ikhathi ulunge kakhulu wenda ukulunga kanti sawusabona lokuthi sekuyonakala uyalimala yabona uyalimala nje wena emoyeni ulimale ya ulimale physical uphinde ulimale spiritual la kufanele uthethe khona thetha but ukuthetha kwakho ungabi ukuthetha komuntu longakholwa ngisho kanjalo ya uthetha kwakho kulunge kube ngemagama lafundzisako kodwa ukuthetha ya ungamemethi ungathi kuwatitsha nemasosipani nemabhodo yabona khuluma nje kahle ya khulume kahle amagama lacosheme ubonakala ukuthi ukuthele but lingashoni la ngikuthele yabona iBhayibheli nalithi lilanga lingashoni ukuthele kukhona indzaba lekhona lapho yabona ke kukhona indzaba lechubekako ya nangabe nje uthulisise ukusise kahle uthi lisho lani iBhayibheli uthi lingashoni ukuthele yabona yebo kude lo lahliko olusuku nelihora but ilanga lingashoni ukuthele ya ubambe lapho ya iBhayibheli ifuna ulalesise lelivi and iBhayibheli nawe uyalifunza kufanele uthandaze kuqala uthandaze bese uyalifunza nawe sokucedile kulifunza uphinde futhi uthandaze ubonge yabona na ulidla lelivi la ngaphakathi kuwe bese akusathuleki uthi noma ngabe unebantu la uhlangana khona nebantu uve ukuthi khuluma lelivi kuvuke lelivi livuka lengaphakathi because wena udla lona umuntu uhlandala kudlile ya uhlandala kudlile umuntu ya dlani lelivi ya no uyabona uthi ngathi usekavilapheka thandaza ucela amandla lamasha uthandaza ya nasi sibani sami Nkosi sesiyaphelela ngemandla awukhanyisa Nkosi yabona ube nelanga uyabona ting3 into letiqinisa likholwa letiqinisa likholwa liqine ngempela liqine ting3 futhi iBhayibheli uyathandaza ube nesikhathi sokuzila lokunye bese sekuyatendakalela kuphuma kulokhu lokuthatha akusathuleki bese kuba nengoma akuvuma uma ngithule hayi akuvuma uma ngithule akuvuma uma ngithule ke hayi akuvuma uma ngithule hayi akuvuma uma ngithule yabona mos yabona akufuneki ngikhuthele ukuba serious kakhulu akufuneki kuba serious kakhulu ya iba serious nje yabona bese sothi kancane ya bese sothi ya kancane kuba ube open ya but utiqaphele into ezikabi letitakuyisa letingodi empilweni yakho utiqaphele hlobo sami ngithangidlulisele hlobo sami ube nesuku oluhle goodbye thank you I'm in Swaziland my name is Knowledge Sikhonze Lwazi Sikhonze oSwazini ngiyanivusela nongena kangwane ngiyanithanda kakhulu ya ngiyanivusela nibe nekuthula nibambelele kuJesu ngoba isikhathi sesiphelile phela siyabonakala sisekhonyana sesithuba yabona kude lo lathi usuku nelihora yabona ke lekubuya kwaJesu
kude nangathi nje ukhona ngabe uqambe emanga lo muntu loyo ngingamlaleli. Jesu utawubuya masinyane. Kuhlala ngokwethuka, lokwethuka akusebenzi. Isolution ukuthi ulungise lapha nalapha emaphutha. Sonke sinemafutha phela. Amaphutha yabona ke. Amaphutha lamanye ngivula ke embeso. Yabona ke so ke lungisa sihlobo sami njalo nawulala ntambama uthandazo. Yabona uvume etono takho noma ke nabe nje kunemuntu osaniphoqe naye sheshe ulungise. Yeah. Xa sicolele wena ucolele nalomuntu. Utawubona utawuphila ngesithulu ubone indvodza yakho ithamba kahle. Uyabona ubone indvodza yakho ithamba kahle. Amen. Hallelujah.